Sarı canlardı Atir arayılga muzeyda Göğüsten biten nurda Dorgan mağir yalakta yukta Min keskilge yolurum Min terhitiye borum Min ereller erkeyim Min takdir elgeyim Yüreği vatunan sırdanın Ederten eyetin yılanın Kırcağa salgın tutanın Kektibet kereli ayağın Mini keskilge yolurum Mini terhitiye borum Mini ereller erkeyim Min takdir elgeyim Can sergeyi karı çoğustun Ah vakay yereye tuğruktun Eye yol sorgu tas koydun Üst sağa teröge uğuktun Mini keskilge yolurum Mini terhitiye borum Mini hereller erkeyim Min takdir elgeyim Mini keskilge yolurum Mini terhitiye borum Mini hereller erkeyim Min takdir elgeyim Быйыл 15 күнүгөр Саха Республикатын народун кайыстыбатын үтүөлак үлехите, Бочот сынага народтар догордогулары орденнар кавалердара, Хунтар улуун Бочотта улуктоого, Элгей Хопкоска директорунан өр сылларга тахарылакты күлелебит Никандр Никипорович Павлов төрөбүтө 9 сылын толар. Никандр Никипорович төрүт Элгей кehите. Төрөбүт дойдута үйнеригер, хайдаргар, хыралаан үлелен, үгүс кылатын киллер битин билебит. Олығын доғыра Ксения Степановналын манна Элгей голор буттара, оғылыра манна сколаны бүтерен, букабары үрдік өрәқтенен, жоннорун батан тахарылақты күлелі қамсысыл жалдар. Никандр Никипоровичи биһиги олуқтоқтор, бирге алтыган үлелен аспыт жоннора, бу Семен Максимович Журавлёву, Мария Егоровна Спиридонованы, Егор Гаврилевич Иванову, Дмитрий Гаврилевич Андреевы кытта бир кеккеға турар үрдік көрдөрүләк, тағымнақ үлеләк кехінен сыналыбыт. Оннуктаханан бу чулуу жоммут бүйістері ырдан турарын күрдік, Никандр Никипорович бүйхоңа олан музей бітігар сырдатылан турара боллар ден уркуттан баған алаға дебет. Оны тайбы күрдік 2015 сыллаққа Никандр Никипорович төрөппіт оғылары скульптор Василий Бочкаревка ағыларын бүйінің ұттырын музей бітігар бәлі қуымыттара кірақсабілләқ. Бүйі арыйы етісіл атыр жақайығар үйіріләқ бұғыға майғыға манна болбыта, бұтәрәңі Никандр Никипорович төрөппіт кыра ола Александр Никандрович кәлен кыттын ұлбыта. Бұ манны жонларын үтіе атын үйететерге сүйрер көтер, көмілер жоннақ бұтыттан бейге ол сүйері бит. Үтіеләк жомутаттара умнуға қалбаққа, кенағы сычыққа керкеп сән болан тиеллергер хыраны уру. Бұ бейге түмел бит бір сүрін соруға болар.
Здравствуйте, уважаемые земляки! Во-первых, поздравляю вас с наступившим 2022 годом. Надеюсь, что в этом году будет больше радости, чем горечи и трудностей прошлого года. Этот год для нас, семьи Павловых, юбилейный. 15 января исполняется ровно 90 лет нашему отцу Никандру Никифоровичу Павлову. Никандр Никифорович родился и вырос в Вельгее. Остался рано сиротой, но только благодаря добрым своим землякам смог закончить среднюю школу и получить высшее образование в стенах Московской сельхозакадемии имени Тимирязева. После окончания Тимирязевки наш папа отработал в сфере сельского хозяйства всю свою жизнь. Он свои лучшие годы отдал в развитие родного своего ордена Ленина совхоза Вельгейский. Он всегда душой болел за свое дело, всегда стоял горой за развитие совхоза и действительно болел душой за своих земляков, простых тружеников сельского хозяйства, которые своим трудом приумножали богатство своего края. За свой труд наш папа был награжден орденами Дружбы народов и знак почета. Имел очень много почетных грамот от правительства Якутии и даже от Президиума Верховного Совета РСФСР. Сегодня я хочу, чтобы мои земляки вспомнили нашего отца, своего земляка, Павлова Никандра Никифоровича, с 90-летним юбилеем. Желаю вам всех благ, всего добра, благополучия и долголетия всем своим землякам. С уважением к вам, старший сын Никандра Никифоровича Павлова, полковник запаса зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. До встречи, удачи вам всем! Күнді бір дайдалақтар бұд. Ені барығдың бұл үміт 2-тігінші сүрбе 2 сылынан Никандр Никифорович онық Сен Степановна Павлов тұрғылырын ақтырттан етейтік істемнік ардылейбін. Бағарабы тәхияқа, тұйғын дұробияны, үліға өріққа стегелері, олыққа жылу. Никандр Никифорович Павлов 15 күнігер Тыгынчы 932 сыллаққа тойта қылас кітірәбді. Оның бұйыл кене 90 саған толықтақ үблейдақ сыла болыр. Никандр Никифорович үдді көріға Москва, Корка, тұға айстылатын Тимирязев атынан академия тылғын бітерін ученый, экономист, агроном кен иделінен түрәбіт тойды түртіннен кілін өр сылларға стейлақты білеләбдің егі барыда білер болықтақы. Кені салая чыда бұғытынан, кейді бұғытынан, жонуғыр сергетігер үчігер өттінен білдер. Әрті тылая қалан, олақы ұрақаттарын білбіп болын, жоңы сергеға сығына амарақ күру күмілі сықтырды. Оттан жетігер отығар бігеға 5 оғы тапталлақ ағыта болыр. Оғылырғыр кені қағанда қолған сонып потығы күйғырын, күйхананда сылдырын үнелді өппін. Сықылай таққа кен көкістақ кейді. 5 оғылырғыр барларғыр көмі ама тірек болырды. Мен бәйім түспін әйдер болықам, ikti sürdüğürüqpünün, papın kurduk ekonomistiliaqpün, ol idebinen bıçağına dılı üleli silcabın.
научный диссертация бун сурьер бар. Мен папам самый кытанах, он самый иттевлях истечи, он суджеты. Кинеха диссертация буттан быстылара аған етінер дақпына. Ча бассыгыт детана жалату чуя битти санырит. Папа оннук курдук қаханданы наха күске қайқанда барачта соқ, онна қаханданы күске бағында барачта соқ. Бейже кіргімітігер папа курдук экономиси делях минері бұл батақпын. Бие балтығы тағанчык Анника Андровна Степанова бастықы үддік өріғінен әме тұқайстығыдығыр свестәқ. Икі сүрдік өріғінен экономиси делях. Антаханан эжибит Маргарита Никандровна Кириллова оғыта Владимир Великтонович әме экономист-информатика делях. Балтығыт Анна Никандровна Улханкыға Виктория әме финансово-экономический институты бітеріпті. Оның папа қолы бұрынан кені туянға қатарыр жүннар балылар бейте кіргімтер. Династия дек қосып. Өсі түгіл барылдыр, анты түгі бар кіріні түйені бағара бұд. Дұровы бұл. Jonnordo atirara yılga muzeyda Göğüsten biten nurda Dorgan mağhir yalak doyukta Min keskilge jolurum Min tehrütiye borum Min herella gerkeyim Min takdir elgeyim Yüreği vatunan sırdanın Ederten eyetin yılangın Kırcağa sol giyin tutanın Kektibet kehereni ayağın Mini keskilge yolurum Mini tehrütiye borum Mini herelle vergeyim Min takdir elgeyim Dön serge üyet karıç olsun Ohu haydiyereye tuğruktun Eye yol sorgu tas koydun Üssaha teherüge uğuktun Mini keskilge yolurum Mini teherütiye buharum Mini herelle verkeyim Min takdir elgeyim Mini keskilge